Bakunzi bakunduza Merifikeya turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tuganira ku buzima, ari ubuzima bw'imyororokere ndetse no kuganira ku ndwara zitandukanye, twirinda twivura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku cyayi cyitwa Te Divina gikorwa na company yitwa Vida Divina ikomoka muri Amerika. Te Divina ni icyayi gikozwe mu bimera 100%, kandi iki cyayi ugikoresheje abona ibisubizo byiza by'icyo cyayi ku buryo bwihuse. Iki cyayi gikuraho ibicece byo kunda, kandi iki cyayi ni cyiza cyane kuko gikoranywe ubuhanga. Iki cyayi cya Te Divina gikozwe mu byatsi 12 ari byo ginger, ganoderma, chaga n'ibindi bitandukanye. Iki cyayi cya Te Divina gikorwa na company yitwa Vida Divina ikomoka muri Amerika. Iki cyayi cya Te Divina umumaro wacyo ni uwo koza no gusukura umubiri, gikura imyanda mu mubiri. Umumaro wa mbere w'iki cyayi ni uko iki cyayi kivura constipation kandi kikanayirinda. Iki cyayi gisana uturemangingo tugize umubiri bigatuma uturemangingo dukora neza. Iki cyayi kivura rubagimpande, imitsi, ndetse iki cyayi kikanatuma umuntu abasha kubona neza kuko kivura amaso. Iki cyayi cyongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iki cyayi kirarinda kikanavura uburwayi bwo kubura amaraso, ibyo bita anemi mu ndimi z'amahanga. Iki cyayi kirinda kikanavura kubura ibitotsi, abantu badasinzira neza kugira ngo umubiri uruhuke. Iki cyayi kirinda kikanavura uburwayi bw'umwijima, gikuraho ibinure, kandi iki cyayi gifite ubushobozi bwo gukiza umwijima mu buryo bwihuse, waba warabyimbye cyangwa se warabaye hepatike. Iki cyayi kirinda kikanavura inzoka zo mu nda, izo bita parasite, harimo amibe, harimo ankylostom, harimo giardia na za scaris n'izindi ndwara zitandukanye. Iki cyayi kirinda kikanavura indwara za kanseri zitandukanye, harimo nka kanseri y'amagufwa, kanseri y'igifu, kanseri z'umutima n'izindi zitandukanye. Iki cyayi kirinda kikanavura uburwayi bw'impatwe aribwo bita constipation nkuko twakomeje kubivuga haruguru. Iki cyayi kirinda kikanavura indwara zifata uruhu. Iki cyayi kirinda kikanavura indwara zibasira uruti rw'umugongo. Iki cyayi kirinda kikanavura indwara zibasira prostate. Prostate yatangiye kubyimba, yarabaye inflammé, harimo kwihagarika biruhanyije, kumva ubabara, inkari ziza zitinze. Iki cyayi ni cyiza cyane, gifasha abantu bafite uburwayi bwa prostate. Iki cyayi ni cyiza cyane, gifasha abadamu bari mu mihango bakaribwa ndetse n'abakobwa. Iki cyayi kirinda kikanavura infection ku bagore n'abakobwa, igihe batangiye kugira ururenda mu gitsina, igihe batangiye kwishimagura, igihe bihagarika bakaribwa, igihe bari mu kibadi bakaribwa cyangwa se imihango. Iki cyayi gifasha abadamu n'abakobwa. Iki cyayi kirinda kikanavura ibinya, kwa kundi umuntu agira ibinya byo mu ntoki. Iki cyayi gifasha abantu bagira ibinya bya hato na hato. Iki cyayi kirinda kikanavura uburwayi butandukanye bufata umutima, abantu bagira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, umutima udakora neza, udatera neza nkuko bigomba. Ku muntu ufite ubwo burwayi agakoresha iki cyayi cya Te Divina gikorwa na company yitwa Vida Divina, kiramufasha cyane ku buryo umutima utera neza, umuvuduko w'amaraso ukagenda neza. Iki cyayi gifasha insuline gukora neza mu gukora imisemburo, urwagashya rukabasha gusokereta sike pancreatique, ndetse amaresebuteri akabasha gukwirakwiza isukari mu mubiri nkuko bigomba ku buryo bwizewe neza. Iki cyayi by'umwihariko cyongera ubudahangarwa. Iki cyayi kivura indwara ya Alzheimer, indwara yo gutitira, isusumira. Iki cyayi ni cyiza cyane. Iki cyayi cyongera imyunyugugu mu mubiri, harimo nka za calcium, za zinc na za fer, kuko iki cyayi gikoranywe ubuhanga butandukanye. Iki cyayi kirinda kikanavura indwara zibasira igifu gifite amayiriseri, kuko akenshi na kenshi
abantu bafite igifu gifite amayiriseri ntibarya neza nk'uko bigomba, hari ibiryo bavaho kubera ko igifu cya gifite ibibazo bitandukanye. Rero murakoresheje iki cyayi afite ibisebe ku gifu bivaho ni maramoya. Iki cyayi gikuraho ibicece ku badamu bafite ibinyenyanza. Waba ufite ibinyenyanza bingana bite ugakoresha iki cyayi cya Tedivina kibikuraho. Waba ufite ibiro 300 ugakoresha byibuze udutibaga tutandatu tw'iki cyayi, birangira bya biro byagabanyutse, BMI yawe ari nziza nta kibazo ufite. Iki cyayi ku muntu wagikoresheje nta ngaruka mbi ahura nazo, kuko iki cyayi gikozwe mu bimera 100%, ni umwimerere, nta ingredient chimique. Kandi iki cyayi by'umwihariko kinakura toxine mu mubiri ku bantu babaswe no gukoresha imiti itandukanye. Iki cyayi kibasha gukura izo toxine mu mubiri cyangwa se izo ingredient chimique, kikazikora bigatuma umubiri ubasha gukora neza amaserire. Iki cyayi gisana uturemangingo dushya, ahubwo kigakuramo serire zashaje mu mubiri, bigatuma umubiri ugira ubwirinzi bukomeye butajegajega kandi ukumva uhora ukomeye uri stable. Iki cyayi ni kiza cyane, kirinda abantu kirinda kikanavura abantu bagira uburwayi bwa allergie ndetse n'isesemi iterwa n'uburwayi butandukanye. Iki cyayi ni cyiza, umuntu wagikoresheje abona impinduka ku buryo bwihuse. Iki cyayi kirinda kikanavura guhindagurika k'ukwezi k'umugore. Iki cyayi kirinda kikanavura asima na sinezite. Kandi iki cyayi by'umwihariko ni cyiza cyane kuko cyongerera amaraso umubiri. Iki cyayi ni cyiza kuko gifasha gukura serire cancereze mu mubiri. Niyo mpamvu iki cyayi ari cyiza. Uko iki cyayi gikoreshwa, iki cyayi uko gikoreshwa, uteka litiro 4 z'amazi, wamara kuziteka iki amazi amaje kubira, ugafungura agapaki k'iki cyayi, ugakuramo agatibaga, warangiza ukagashyiramo, ukagabanya umuriro iminota hagati y'iminota 10 na 15, ukabitegereza bigahora. Byamara guhora ukajya unywa agatasi kamwe mu gitondo no ku mugoroba. Wakongera kugikoresha, ufata akajerekani ugasuka icyo cyayi mu gatasi, ugatereka mu mazi ashyushye, ugategeza iminota 10 hagati y'iminota 10 na 15, warangiza ukanywa. Icyo cyayi gituma ubona impinduka nziza iyo ukoresheje amazi ashyushye arimo icyo cyayi. Nibyo byiza cyane. Kandi iki cyayi umugore utwite ntiyemerewe kugikoresha, n'umudamu wonsa nawe ntiyemerewe kugikoresha. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.